na busua ana honhom binti nyoma ma ne nkoso wo ba Bible no be hwe ni na ma wo awasam na ayo problem make a chill pray wo Ghana ana wo approach me na awasam ayo dadwene a wo temen kan sere unni problem wa wo afru kunu ana se fru ho unni problem just the wo problem won se just bia wo mu nsa wo twabla se wo twabla te se bia wo membu mi se sisia de mintumi nsa enya obasima membu mi se bia na de fine ana ye yiwa wo de ato atwa ba se wa wo de da wo yem na wo twabla awasam unni problem wa sa nyama de sisia de prophet Joseph mensa me cancel nyoma bebre mu wo ba prophet me na mtumi de dro kaniba ma obi a doctor say wo biem wo be ye de kra wo me na mtumi ma ne wo prophet Joseph mensa me was akwa no obi wo ha na wo asam na yo problem on ni kunu wo be kom na afri be ma na ni na wo ba ye be kire wo prophet Joseph mensa Kumasi krom ha me wetimetim tebo mbola junction etimetim tebo mbola junction prophet Joseph me ko na me de Bible ye hwemu umuso bi ye bia wo suasua me wo hwa Adom TV a from 2016 me na me de Bible ye de hwemu de baaye me de akwa Adom TV sa umuso bi mo ye bia ye copy photocopy Kumasi ya me ye dwuma da le benada ko a akra me wa Masama Stadium Junction Jarvis honde me ye dwuma yawda na me menda nkokọ de Trado Salvation School onso me ye dwuma defense kwesi adanko a hwe akira be ye ni o we ne fe ne akira be yi Psalm 91 enimo do okron ba ko we wo ka Psalm 91 go so 7 times wo de obesere be ade wo so me say wo de sra na pa ne nyume na pa ne nyume na wo de obi so wani bone ana be yi a wo de o fantra na ka ade we na achi be yi obo asem o ma be kan mo nu asem we a favor oil we ne dia na se wa wo ye adwuma obi wa ankrata sem aye ne den unya sawa yi we bi wisu a ni problem na egusua eda grosso ni nyina sa de ba Abraham ansa ena adwa mansa ena bantie bi ebe fa no oware eja to aso sise no dia hamia ni se oyari anyade a free ne koi mleka kre koi otire no ho eboa me se ohwe ne yade opunu tu osime eni ntini ade hamia me de abedan mu mpanifoi oba o ka kire se abanti akofa ba o baby so of ba ana me ba no we so didi na tem no so to no fom to man panifo akan adam ba no fa fom ekọ ho ntimi me ko kro no so ama oba no di tu manim ana me se me pa no che enti na se ekọ na busa masi se o we no so ko no krom krache enti be ko pa no che se o dabro wantie eja pacho ke kansem ni yenti ase asam ne se abranti masi akofa oba aka me ba no ho ama me ba no nam efri akura na si oba akuro kase nso ebedidi oba na tem oba no ese me ba no fom enye de nti o nam oba kuro mo na ne namfo no mtwe ne esere no ana ma no eye ne ya iso okonsuo mu ho no kokobo odua ama mato odwan oba no ene didi sabe oba na tem se ne fe me ban ono didi me ban na tem ana me ban ye ne ya se ono na ada le na otimi aye etuno ntuma mo wane ko ensum ko bodua no ana me ban no o se ya o mo aye ne ye ne ya ana ko ensum ko bo ni dua ana a che se adane afaro so eja wasuma ke yode samna kan oti ase yi pa ase akola no ene bo mama amane so obo ano edua obo okunu edua ana enyo okunu no se ne mitimi nkire eja uzuzu se oba ne de pa enti do yare ede me sabi awura me ni ani aso me ni ani aso awura etudim ne ha no be de no achini
me babia adare ko man say yade ni nyina gina kro no so ana chese pe ne ma ko kro no so say ko yim so no ana me ko ana obare yare emfie base ni emfie na mu ni ewe fie na mu ni ewe na chirimu aso wase no efriza akwala na yale onhwe no kra o man ka preda oh yes sir o man 50 Ghana se bia 2 months na 3 months no der man aya 100 Ghana o kan last Christmas and odi 100 Ghana no bre o papa otibo atin me kra na mno na mba na me ka kire me na akwala bi di na chi se bibia mu wadanse e bi obaka so amfa ama e free no achi no na nsan na no obre na inu be 3 months ni anti na no ya wada na kira na otwe na me friend say si say ne yenya ane na ba kom de o menya sika bia amfa mo me mente apo afi na mkuku kakra kra yeti nti menya sika ma no ana o sisi sika ho asoma yedene onya bi ma no sisi ho asoma odene ana ka sa achemti ade achi na me ba asi be report no obano be me wa no ho ade masa oya ho ade say 100 Ghana no ade ho ade and look about 2 times as soon as why oya ne say yo odi bi ba ya kire no wo mu an odin ka ya sa ba e enti didiri pa ikrom ho open no obehunu ntam kopuru me bra na kire ma me ni baba na mso